thobela ka moka. Hei, a ke le dumedišeng ka moka mo e ka be le gona ma-Change Radio le bohle ka moka ba ba lethaditše mo le gona. Yo a le dumedišago ke Ntate Thobejane. Ke le dumediša mo leine le maatla la Morena Jesu Kriste wa Nasareta, morena le mophološi wa rena, gobane ke nnete wo a re tshepišitšego o a tshepagala. Bana bešo, ke dumediša le Ntate Mokotlo ka moka le bo Patricka kwa stadium le bo Ausilemo. Ke re Modimo koo bana bešo, gobane ke Ntate Mokotlo ke yena e le go a re bula mahlo. Jwale le hono ka jile la le hono ke tlo tsopola bonnyane jo bong gape jwa leeto laka ge le kwa mmino ga gaba ka mo morago wa ka ke pina e kilo ka intšha ya ke thoma go phološwa. Di-drums tse ke le ka direla ke monno mongwe ba re ke Loti Mmagolwane. Ka nnete Modimo o ile a re tšeela ena bjalo a wa kere moya gago a o robale gabotse. Ke ena ile wa ntirela di-drums tše mo e le gore ka nnete musico ke ile ka o ntšha mo e le gore ke ile ka fitlha go mo ba rapela letšatši re ke le kušeganya le bana bešo mo ka bona gore bophelo bo boima ke santse ke tšeetšeeso ke mmino le gore ke ile ka o ntšha bana bešo. Jalo o gona bana bešo le mo TikTok o ka re o gona, ka mo YouTube ke sa tlo o fakela bana bešo. Jalo a ke tsene ditabeng go goleng ga ka ke godišitše ke mokgekolo mmela ga mme, ke godišitšego ke mokgekolo mme wa ka nako eo o ba ile polekeng ba e bitša gore ke mabaleng ke mo re bitša gore ke kgalena re ke mabaleng ka segabo rena ka Sepedi. And then mo mabaleng mo ke dipolaseng, o ba ile dipolaseng ka nako eo. Ke nako e la pele re sa reka borotho ka 20 cent, sa reka borotho ka 20 cent bana bešo. Mokgekolo a šala le nna ene nto e be e makatša. Mokgekolo ka nako e ke sa le monnyane o ba sa tšea kolobetša mo kerekeng e ya ZCC, o ba sa tšea kolobetša bana bešo. Jalo a sa tšego a kolobetša ke bona gore o be a tšhaba Kgoši Ntwampe ka baka la gore e Magolake e be le ngwana wa ka mošate. O be a tšhaba Kgoši Ntwampe ka nako eo, ka re Kgoši Ntwampe mo nageng ya borena o be a sa nyake kereke ba re ke ZCC. Ga ke kwa mokgekolo a ntlhalosetša ka gona mpotša re ngwanaka Ntwampe
o ba hloile kereke ya ZCC kudu a sa nyake go e bona le ka leihlo kore ge ba kwa ba re ka saeteng o ba rile Phuthego bošego o ba roba ba seta bago ba lo ba thunkanya ka melamo kore o be le monna a taboga motho a tšhaba ba ba thunkanya ba sa enyane jale ke a bona le kganya bona gore kgoši o ka re o tlo ntshwenya ke kwa magola ke a mpotša gore no o ka re ba ile ba mmetha ka moleko wa leoto ke ge a tlo hlokofala ke mogana magola ke ka 1974 ya ba gona ke ge a tlo thoma a ya kolobetša ka nako o ka re be ke sane 5 years ke ga ya go kolobetša ke moka a kolobetša ka mola ke ga tlo ntše a fela a ya le nna a nako wa soon ga ke tsebe gore ge o le ngwana ba go tšea go ya ba le o soon gore ba go jela ba go gaša ka metsi ba kore ba go process gore go gola mo ba tle ba kgone go controla ke nnete o le a nkgodiša mokgekolo wa modimo ga a nkgodiša ke motho e bele gore go bolela nnete sekolo be ke sa se rate ke mokana a nkgapetša re ya sekolong ke ya ke fela ke mmotša kere ke tla no ngwala dinokolwane ke mokana ena a mpotša re ge e le gore tla ngola dinokolwane ga o ngwalele nna ke bokamoso jwa gago joo a lebile ke sene taba le yena kore ke be ke ne kgang e nngwe le ga ba ntshwentše kgotša ke robala mo ntle a tle ke botša nkukile ke tsoga ke no kgotša ke le ka nako ngwe a nrapela ka mokgwa e le gore ke be ke sa tse gore na kgang e be ke na le yona ke e tšere kae hei ke ge ke gola nkgodiša gabotse ke thoma go ba mogolo mola ke ge ke thoma ke gola empa ka mo ka thoma go sahlela ko ona moya o ka ba nhlasela ka ditoro hei kore ba nhlasela ka ba mpontšha ditaola badimo bao ba etla go nna ka dipopego tše dintšhi ka nnete ba etla ka ona mokgwa wa dinoga hei ba etla ka ona mokgwa wa dinoga ba ntšhoša ke botša le mokgekolo a robala mo gaufi le nna ka nako ile ya kgale ya pele be go na le mengwako e ya majwang a wa ka gola ke ntše ke robala le nna ke ntše ke le mogo ke sa boifa kore ke le shega nte e be mmakatša e nngwe ke gore ke be ke le motho e le gore ke phela ke le teng be ke sa nyake tšhomi ke be ke phela ke le one ke mokare kore ka mantšu a mangwe ke tšhaba batho ke phela ke le one ke tšhaba batho ke tšwa sekolong ge mmeng a etla ka ga ya kokota ntho e be mma ke be ke ntsela ka kakong ke jula ke tinotlela ke sa nyake go bona motho eo a wa ka gola e ke gola mola ka thoma go rata metswalle jwalo ke tšame ke bona metswalle ya gešo mokgekolo a mpontšha gore metswalle ya geno šeme moši a mpontšha ge ke gopola gabotse a mpontšha nama ke thoma go gola a ya le namo ke ka thoma go rata kerekele ya sione jwalo ka e thoma go e rata ka pelo ka moka ka tla ka komeng mo ba re ke komeng ka re e be e sanya ke re ya komeng ka fetša ke tšhabela ka ya komeng jwalo ke se le gore ke ile ka fetša ke e ba ka mo kerekeng ke ntše ke tšwela pele bophelo bontše ke hlasela ke ditoro tše hei ke mokana magola ke wa mogala lena ba le gona ntše a phela e le ntona ya mošate
ka re magola ke o ra ba a tšhabe kgoši Ntwampe e be le ngwana wa gagwe e be le morodi wa kgoši Ntwampe a swa ba motšhaba a kweša gore mola ba hlwele kereke ya Sione a ka seke a tsena kereke ya Sione e le ngwana wa gagwe a swa ile a kolobetša ka moraga a se no hlokofala. Jwale ke ntse ke hlasela ke ditoro bamamedi ke ntse ditoro tse di nhlasela ka moka ba etla badimo bao kola ke robetse le mosegare ba ntlhahlela. Ke gopola ka leng la matšatši ge ntse ke robetse yana mo ke ne mokgekolo kana mo ngwakong oo and ntho e be mmakatša ke be ke sa tšhošetše ge mokgalajwane a mpotša a re o bane mokotlano mongwe wa dipheko ke mokana a o beile ka mo ngwakong wa gago tse mo mokgekolo o bane ngwako wa gago wa majwang o ka re ke Ntompa le yena mokgalajwe le yena a ne ngwako wa gago wa majwang ka lona o ka re ke Ntompa kore nto e be mmakatša o molomo bane rumo ya gaga ke tsore ba kopana jwang ana mo bane o molomo bane rumo wa gaga jwalo ka hwetša gore mokgalajwe a fela ntšhoša re moka mo gara moko bone dipheko le ditekeleng ka moka tšhatetse tša kgale a re o seke wa ba wa tsenya seata ka mo o tlo hunyela letsogo e le mokgalajwe jwalo nna ka no hwetša gore a go ka mogomong a wantšho ke ge ke ya ke tsena ke tsentšha tlaseo ke lebelela gore ka moka ebile ke tšholola mokotlo mo mola se gona and e be ba mo šibeditše nama ya kgokgo re yang ke be ke mo šibolola ka mokgwa e le gore ke be ke seleka ka gona mara ke sa lemogege gore ke a seleka ke gomotse ke tu ka nnete ba rereša ba re motho wa go gomola tše a diriago nako ngwe o ka fela mothomela gore no la mothoma se bana bešo ke bone ka nna ge ke sa gola hei and then ke ge ke tlo makala mokgekolo le mogala ba tlo kgona ba thoma go kgaogana hei bana bešo ke thoma go hlasela ke gopola ka tšatši le lengwe ke dutše ka mo ngwakong wa majwang mokgekolo a ntše a mpotša ka history ya kereke a re ngwana ka o se ka e tlogela jwang jwang mara fela ke mmotša diputše ke re mokgekolo ke re ke why kore ntho e ria gore ke be le dipotšišo ke taba gore ke be ke fele ke bala mangwalo mara ke ntše ke e tsene ke fele ke bala mangwalo ke mokana batho ba e be le bakgotsi ba ka fele ba nketela e ba ntše ba ntlhošekele ba re mona kereke ya thuše e njane njane ba mpotša eng mara ke ntše ke sa ba kgolwe taswa mebo e ya thoma ya nhlasela go gopola ka lela matšatši re dutše ka mo ngakong bošego re ya go robala mokgekolo a mpotša gore no nna ka be ke ka re be ke sa tepone ke le ka e dibala be ke ka moka ke tepona ke šetše ngwane o mo morago a ya ka legodimong mo e le gore e ke le ka e bolelagane ke le ka tšekiša ke motho ya ba phadima mo mmeleng wa gago go ne le lepanta a thile lepanta le lengwe le kgoši ya dikgoši a se ka mmona ka mokgwa e le gore o ba gajima ka goja o ka rekele o bona o le go le ba letšatši le go fahla ka se lebela gabotse gore a le mo gare ga kganya e ke re kganya ke ra lesedi le lengwe la go fahla ka kudu a le ka mo gare ga lona ena and-e kore a le mo kganyeng a re gomela morago go bona se nako ya gago ke ge go be go tsena mogalaji yo mongwe a re o tlo nthuša wa mosoni mokgekolo ba lo mmetša ke ga bona gore ke phafole ke ethimotše ga 7 ke ga a tšekela morago ka mokgola ke bone o ka tšekela morago a re o ba a swabile kore go ya re ka mantšu a mangwe ka mokgwa gore
e ba fiji ka nna e ba nthebotse gore ba nyaka go ntšea gore jwang a ke tsebe ka re o ra gore bile se ka ka tšeiša ke motho wa go phadima nkabe mohlomong le ganyo le santsebe a wa kaya mo e le gore ke gopola ka lela matšatši bile mokgekolo a re re ko go chifte mo nako ya geno o ya ga seroka plekeng o ba re ka ga seroka ka kwa ga sekhukhune ko a re ko go tsena sekolo montse awa mo ekile ka tsena sekolo montse ke ntse ke le mosong ke le mosepe ka molantse le gona ka kopana le ba bangwe ya ba tšhomi jaaka le mazulu ba ntse ba ntlhalosetša jwalo ge ke le mo kerekeng ke ntse ke be ke na le ona moya wa boprofeta ke ke jampa ke profeta batho ke gopola ke profeta bakgekolo ba bangwe ke ba botša ke re ba aloe o mo lebile a ba te tšhaetša ke ba botša one ke ba ene ka nako eo ke ile mo kereke e bentse ke nwele jwala ke bore ke apere khakine ya bona ya zesise ke apere ka re e be ile taelo e ntšwetše ka mogo mokoto a re gore capture ka gona ke e reketse ke mokgekoloe mmela ga mme kore a ke tsebe kgodišo ya mme ke godišitše ke mokgekolo jalo bana bešo ge ke ntše ke le ka moo ke botša mokgekolo a se nkalala ke robetše a se ka lala ke robetše ke le ka lala baloe ba batle kore bile ba fetole dikatse ba tsene ba nthamara se ke ilego ka ba fenya ka sona ke be ke elwa le bona ke ba ntšha ka mafastere ka topa ke ba ntšha kore ka mokgwa be ke ne maatla ka gona ke ba ntšha ka mafastere e le ana maatla a lefifi bana bešo ditoro tšela ja tšwela pele ja ntlhasela gape ke gopola ka le la matšatši ka gana mo be ke dutše ka ntshe ke ile ko tsena sekolo garebe ya ka mo ntshe ile ya tšea keribane ya ya nokeng ante be forane le lesogana lela a tšeana le lona sole a se ka laela batswadi sa la tlogela dikupu kua pomping kua nokeng sa la eya ke batswadi ba thoma go hlakahlakana batswadi ba gagwe ba monyaka ge ba hlakahlakana mola ba monyaka batswadi ba le ba gagwe ke ge moya o ntlela gore no ke ba botse ba reke khuku ge o ntlela mola ke ba botse ba reke khuku ba mpotša gore no khuku e ba e bee mo dihlogong every day ge ba robala ba bolelele ka mogara yana ba mmitše ba re mamang boa gae ba re 7 days after 7 days ba tlo bona ka nnete a tswelela ba tlo bona a tswelela ke nnete ba ire ba sa ntshepe ba fele ba ria ba ra tsoga ka 12 ba bolelela le ga kore ke rile gore ba ria ntšhiwa le ge ba tsoga le mogara a bošego ba mmitše after 7 days eo ke nnete ke ge ba bona a tswelela ke ge ba mpitša ba re na re go fe bokae ke ge re ka re kereke ya sune ga e patitše ke gare ke rawa nna ga ke nyake selo sa lena ke ge ke ba botša ba ke re nna ga ke nyake selo se e le go sa lena jale ka bona gore ke nnete moya o kore o ntshwere kore ka nako tše be e sa tše ke ya podingwane bana bešo podingwane ke išitše ke taba gore ke bone moya o thoma go ntlela ka maatla kore jalo ke sa tla ke sa ne le boroko jo be ke tse kore badimo ba thoma go ntlela ka mokgwa o mongwe kore ba ntlela le ka mokgwa go ntšhoša ke ka mokgwa go nthoma mo bathong jale ande ge dilo tše be ke di bona e be le tša nnete thwithwi jalo ya ka podingwane go ya ka leeto la ka la podingwane ke le ka le tsopola ka le bolela le gona mo YouTube mo ke no
bolela tše e le gore a senge ke di bolela a senge di hlalosa leeto le laka le ke no bolela tše e le gore ke ile ka di šia ka seka ka di ntšha ke no tsopola tšona hei ke ge ke tlo ya go la Pretoria ke ya la Pretoria ke kopana le banna a ba dula fase ke le kwa la Pretoria ka thoma go bereka mmereko wa security ka go bereka dikhampane tša mehuta-huta ka ba ka nyala mosadi wa ka mathomo ka mo nyala e be e le motsesesi le yena then e le motsesesi le yena a thoma go se ntshware gabotse ke ge a tlo ntšhia ke tlo nyala mosadi wa bobedi o ke wa mokreste jwalo jwale ge ntse re le mola ka thoma go phološwa ka mogara kereke ya AFM Apostolic Faith Mission ka thoma jwalo go tšea Jesu ka thoma go phološwa and before ke to phološwa a ke tsebe gore bana bešo go ne tabe nngwe le ona ke ile ge ke bereka ona mmereko wa security ntse ko o bereka moga bangwe ba re he o nyaka promotion o swantse o ye kae o tse ka nako e ke berekile mmereko wa bosecurity o e le gore ona mmereko wa bosecurity be ko o bereka gana kua pojungwana na kua not Moria pojungwana ko o berekile gana kua nako e ke ile ka re ka kua ntse pojungwana ke feditše 5 years ka moka ke le ka na kua mo ke le go bana bešo bana ba lekganyane be re kgona go hlwa le bona ka re o beane bašimane ba babedi le monnyane moane mara e ba tsena sekolo bo kana le ko bopolokwane o mongwe ka re ba tsena bo ana ko bogauteng mara re fela re e ba le bona jwalo ge ke fihlile mo ke fihla mo Gauteng ke bereka mmereko o kile ka o bereka nako wa security jwalo go ne ntate o mongwe o be ntše ke shera ditaba le ena day and night re fela re bolela ke mo etela ne studio ene ke re go re šile ke magolwane a fela mpotša a re monna wa bona gore ke re ke ya sione e bapala ka batho ke ra wa monna o ke a bona ana mo e bele ka bo ka re ke ile ana kwa ka bo 1997 ke thoma go tlo bereka security ana mo 1997 a thoma a re wa bona gore ntwe mmereko kereke ya gabotse ya re tlosa ka re o ne kgona go lora dilo ba re baprofeta ba go tšea ba re o tlo ba le koloi o tlo ba leng o tlo bereka gabotse mara go se be jwalo ka re ke nnete ke gara wa santse re no tšea ke nnete ke tlo tšea phološo ke ya AFM ke phološa lebile ka ba ka kolobetša ntshe AFM ke gopola ke kolobetša ka ne nako ya marega ba ne le swimming pool mo kerekeng ya bona ya AFM a mo o bolela nnete mo AFM ba bolela lentšu la modimo le phew a ba mixe le selo ba tlhakane le kereke tša di-oil tša meetseng ka ba ka kolobetša mo ntse o ne mošimane o mongwe le ena e le moruti ba re ke Thabang a ipitša moruti fe re namela Thaba re ya mo Thabe re ya go rapela le o mongwe gape ke lebetse ina la gore ena re fela re ya and ena a rata kereke ya TP Joshua a fela a rata poleke tše di tšhoša gore yana mo Thabeng re ya go rapela empa e re tšo bala mo Thabeng re rapela boše o se hlasela ke meboe meboe re hlasela ka kudu bana bešo re hlasela ka monna ke ntše ke rata kereke ya bazana ke e rata ka kudu ka pele ke rapela ke bala le Bible ke gopola ka lela matšatši ke bona ke lorato rengwe ke bona mangelo a swere kereke ba re kereke ke yaka ke thoma go makala kereke a ke ne kereke ke bona leina la na le ngwadile the hand of God e le mangelo ya mantši ba e swere e theoa le godimo ka makala ene ka moraga fa ke tlo bona
mo torong ke tile bara batho mo torong bana bešo ke lorile gantšintši ke tile bara batho mo torong ke lorile gantši ke tile bara batho gore go lla difaya batho ba ke ba tile bara in the name of gong ke lora le meboye ya batho ke bona batho ba le gore ba tlhokofetse ke ba tseba tile bara ntse bana bešo kore tla gona le go tsoga o phafoga mo o ko o hemela gore ya mo di be di boa mo semoyeng ka nnete di a boa mo lefaseng la semoya di a boa gape ke tše ntšhi taba tše bana bešo ke tlo e kgaolana mo se ka katelele ke tlatle ke ka le nna matšatši ke tšwetša pele leeto le laka ke a le leboga bohle ba le kgonne go ba lena le thaditšego bana bešo ke re sa subscribe le thekgeng channel ya Mzansi Culture Show ka ge bontate Mokoto ba re dumetše le bona gore re fela re tšea tše dingwe kana kwa tšhentšherejo le tšona le difakana mo bana bešo ke a leboga bana bešo ke re Modimo ko tanko.